I'm gonna eat some cheeseburger in a can. Cut! Pozdrav ljudi, Rupa na saksiji, sa vama dobrodošli u današnji video o kome ćemo pričati o jednom kanalu koji prati maltene od početka, ali pre nego što nastavimo sa tom pričom, želeo bih da vam se zahvalim na 900 subscribera koje smo dostigli do sada. Hvala vam puno na tome. Jedno veliko hvala kanalu Web TV koji je napravio intro za Rupu na saksiji, pa ajde da pogledamo šta je dečko uradio. Hvala od srca Web TV na trudu, ja to stvarno cenim i ne mogu ti opišem koliko sam srećan zbog ovoga što si uradio, a vi ostali napišite u komentarima kako vam se sviđa novi intro, da li da ga ubacujem ili ne. Nego da se mi vratimo na priču sa početka ovog klipa, onome šta naslov govori, a to je ovaj kanal, mnogi od vas znaju, verovatno neki i ne, u pitanju je LA Beast. Ja stvarno ne znam kako da vam opišem tog čoveka, on je... Pa eto, jednom rečju, brat. Pravi američki brat koji je spreman na svakakva sranja. Čovek koji nema trunke stida, ima želudac od čelika i ne stidi se da to pokaže. Mogao bi da ga opišem i kao ljudsku kantu za smeće, pošto je čovek spreman da strpa sve u sebe, ali bukvalno sve. Zbog toga baš što je spreman i da uradi, možemo da ga svrstamo i neki možda i naučni eksperiment. Ali u principu, ajde da ne ispadne da vređao, pošto ja stvarno gotivim ovog lika. Ja sam spremio par nekih klipova da vam pokažem o čemu se radi, pa ako se slažete možemo da ih pogledamo. Maco, jesi spremio klipove? Ajde, puštaj onda prvi. Jesus Christ. Ow! Jesus Christ! Ow! Ow! My fucking knee! Ow, my ass! Oh! Cut the film. That's fucking ridiculous. Cut the film. Oh, Jesus. Oh, Jesus. LA Beast here. Ow! Kao što možete u samom startu da vidite, sa ovim čovekom nikad dosadno, ali naravno ne završava se sve na razbijenim vratima i na vatrometu. Kao što sam rekao, tu je prežderavanje, ali tu su i eksperimenti sa raznim supstancama. Pa eto, ako vas je zanimalo ikad šta će da vam se desi ako gurnete ruku u vruć led, nema potrebe da vi to radite, možete da pogledate kako su drugi prošli. Maco, puštaj drugi video. I am the LA Beast, and I'm about to personally find out whether or not hot ice is hot or cold by sticking my entire hand into this giant jar of sodium acetate trihydrate. Have a good day. Ah! Oh my God! Ah, this is hot. Ah, okay. Okay. Oh, my head is burning up. Ah, oh my God, dude. Oh, I think I need to go to the hospital. A ovo je, bote, kakvih sve ljudi ima, brate mili. Ja ne mogu da verujem da je ovo uradio. Ali što je najgore, ljudi, kogod ga prati zna da ni ovo nije najgore, čovek uspeva da se nadmašuje svakim svojim klipom. Sve u svemu, ovo što ste sada videli, definitivno vam ne preporučujem da probate kod kuće. Ali kako biste vi to mogli da znate da neka budala nije rešila da uradi to i da pritom snimi? Ali kao što sam rekao na početku, čovek je ipak najpoznatiji po
jedenju ogromnih količina hrane, mislim da je čak i profesionalni žderač ako tako nešto postoji. Znate, oni što idu na takmičenje i trude se da pojedu što više za što manje vremena. On takvih klipova ima bukvalno na stotine. Evo, ja sam odabrao jedan za koji smatram da je vrlo, vrlo zajebano uraditi. Znate šta je tabasco sos, ono ljuto i kiselo? E pa, čovek je popio 3,8 litara tog sranja, tačnije ceo jedan bokal, to jest galon tabasco sosa. Ajmo da pogledamo i taj klip. Ajde, Macane, pusti onaj poslednji video pa možeš da ideš. Wow, I just slicked my head, it's already bad. Oh, that's got a kick to it. I can't swallow. Oh, my lips are on fire. Oh man, this is gonna be harder than I thought. Okay, mind over matter. Mind over matter, one and done. YOLO. Ako vas zanima da li je on uspeo da popije čitav ovaj galon tabaska ili ne, preporučujem vam da odete na njegov kanal i da vidite. Što se mene tiče, liku svaka čast, bukvalno za ovako nešto, ja verujem da vam je potrebno isto toliko žrtve i truda kao i kada želite da odete na olimpijadu. Evo, prekinuo nas i fiksni telefon pa sam morao da ga bacim kroz prozor. Ali u svakom slučaju dođe su mi do samog kraja. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj klip. Like ako vam se svideo i subscribe ako želite još ovakvog materijala. Takođe bih vam preporučio da pogledate i LA Beast na netu, pošto čovek ima bukvalno gomilu klipova. Sada nešto u poslednje vreme malo zatajio sa novim materijalom, tako da će mu trebati definitivno podrške, tako da podržite ga ako se svideo. Ja vam se još jednom zahvaljujem na gledanju, hvala što ste ostali do samog kraja. Kao što sam rekao, hvala ljudi na 900 subscribera, za mene je ta cifra stvarno ne mogu da vam opišem, ne bi da deluje kao kliše, ali ja sam stvarno, eto, volim svakog od vas 900 ponosom. Za 1000 subscribera ćemo imati neki specijal, neki maleni giveaway isto, tako da ostanite uz kanal. Do sledećeg viđenja, ćao!